dosen pembimbing miwah guru pamong sanewangyang Titiang. Titiang Gelia Agustin, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 Universitas Pendidikan Ganesha. Puniki video PPL siklus 3, ngenenin indik materi, Pidata Bahasa Bali. Inggih, rahajeng semeng, alit-alit sareng sami, punapi gatra lainane mangkin. Bu. Inggih, duaning sami puniki sampun ngeranjing ring Google Meet, sampun sayaga pacang nyarengin pelajaran rahinane mangkin. Sampun, Bu. Inggih, yening sampun sayaga ngiring kawitin pelajaran rahinane mangkin antuk pangancali umat. Om Swastiastu. Swastiastu. Inggih alit-alit santukan puniki karir yang sejeroning pandemi COVID-19 dan terlali ibu ngelingang ring alit-alit yening nuju melelungan elingang nganggen masker mewajik miwah jaga jarak. Nggih. Inggih sadurung ngelantur ngiring ngerastiti dumun antuk berdoa mangdo pelajaran rahinane mangkin presida memargi antar. Duras ketua kelas Marvel pimpin doa dumun rahinane mangkin. Iya, Bu. Timpal-timpal sareng sami ngiring berdoa manut agama utawi keyakinan. Berdoa ngawit. Berdoa puput. Alit-alit sadurung ngelantur iwawu ibu sampun punika nge-share absen ring sejeroning Google Classroom. Sampun sami ngagingin absen nggih? Sampun. Sadurung ngawit pepelajaran rahinane mangkin, lurus uratiang dumun video puniki. Nggih, pindah ke motivasi alit-alit melajahin bahasa Bali. Sing tadi pede-pede gitu, Ji. Apalagi aku menebar kemarahan pada orang lain. Hari raya gandul Ji. Apa? Ini pede aja gandul nih. Sisa nawang apa makna hari raya gandul nih? Ini suci umat ini. Kemenangan Dharma melawan Adharma. Inggih alit-alit sekalian sapunika iwau video motivasi. Sila sane uning, sila wastane ring video punika nggih. Hari kakul, Bu. Inggih becik pisan nike Ari Kakul nggih punika pinake bukti utawi cihna yening iraga waget utawi wikan mebasa Bali punika pastike presida keanggen ngerereh pengupa jiwa utawi penghasilan sekadi Ari Kakul punika iwau sane setate ngarianin konten lawak punika nganggen basa Bali dados nyane presida punika boleh penghasilan saking konten-konten punika nggih yening ibu mau sang basa ibu alit-alit nyaurin basa Bali patut bisa inggih indayang mangkin nggih basa ibu Bahasa Bali bisa. Inggih, komplokan dumun mangga semangat ngajahin bahasa Bali rahinane mangkin. Mangkin ibu metakian dumun, wenten sane kari eling pelajahan api sane kepelajahin, duk patemone sane sampun lintang. Ini pembagawasan, Bu. Inggih becik pisan Juvita. Sane mangkin ibu pajang share screen dumun nggih uratiang puniki naskah puniki nggih. Nggih, sane mangkin wenten sane uning, punggalan naskah puniki, punggalan naskah napi nggih. Bidang, Bu. Yang Bu. Nikah naskah pidato, Bu. Inggih becik pisan niki wantah naskah utawi punggalan naskah pidarta mebasa Bali. Sane mangkin iraga pacang melajahin indik pidarta basa Bali ngenenin indik wangun tetikesan miwah tata cara maktayang pidarta. Indik tujuan pepelajaran pidarta basa Bali rainane mangkin punika wenten tetiga alit-alitnya ringkesang ibu menten. Sane ka pertama alit-alit mangda presida menganalisis wangun pidarta dengan tepat. Sane kaping kali mangda alit-alit presida mengkategorikan tata cara pidarta berdasarkan video yang diberikan dengan tepat. Laris sane kaping 3, mangda alit-alit presida membuat rangkuman teks pidarta dengan bahasa sendiri dengan tepat. Sane mangkin ibu pacang ngewedarang indek dudonan pepelajaran pidarta puniki. Sane ka pertama alit-alit nguratiang materi, laris alit-alit melik bagang LKPD, selantungipun alit-alit nguratiang video, laris ngewedarang pikoleh bebelik bagang, miwa sane pinih 4 alit-alit nyutetang daging pepelajaran. Inggih alit-alit sane mangkin durus uratiang video puniki. Tetap tumbuh, tampil dengan cara-cara baru untuk terus mewarnai panggung seni dunia. Lebih dari itu, saya juga mengapresiasi pilihan tema Purna Jiwa Prananing Wana Kerti
yang mengajak pemuliaan flora fauna dan seluruh keragaman hayati, menebarkan semangat konservasi dan hidup harmoni dengan alam untuk penyembuhan peradaban dari pandemi dari Gering Agung. Inggih sane mangkin Ibu pacang metaken sira sane mapidarto ring video iwawu nggih. Pak Presiden, Bu. Raris pidarto sane wawu punika sane kebaktayang oleh Bapak Presiden punika indek napi nggih. Yang, Bu, indek pemungkahan pesta kesenian Bali, Bu nggih. Inggih becik pisan nggih Komang Putra indek pemungkahan pesta kesenian Bali. Tata cara maktayang pidarto oleh Bapak Presiden iwawu kebaos napi nggih alit-alit wonten sane uning. Tenuning. Santukan alit-alit nenten uning utawi durung tatas indek tata cara maktayang pidarto mangkin urat yang video puniki nggih. Tata cara maktayang pidato pertama manuskrip utawi ngwacen pidato. Nah manuskrip puniki pidato sani kebaktayang full niki ngwacen naskah nyantos puput dari awal sampai akhir puniki wantah membaca naskah kenten. Selanjutipun extempore utawi ringkesan pidato punika wonten gambar anak ngwacen utawi mau pidato nganggen catatan kecil nggih. Dadosipun extempore puniki mau pidato nganggen ringkesan kemanten utawi inti-inti kemanten kesuratan irike. Inggih alit-alit sekadya sapunika iwawu materi indek tata cara maktayang pidarto. Wenten sane durung tatas utawi jagi metaken durus unggahang tangane. Bu, tiang Inggih, jagi inggih. menaken. Tapi binane manuskrip sarang extempore nika Bu nggih. Menawi sila sane presiden ngewantu ibu nyawis pitaken saking Raditya durus unggahang tangane. Yang guru manuskrip nika macan saking nyawit ngantos bubutku yani ekspore nika wantah majari kata utawi skema mantan. Inggih suksema mirah sampun presiden ngewantu ibu nyawis nggih sampun patut cawisan nyane. Mangkin ibu pacang ngewedarang indek tata cara nyawis LKPD. Urat yang puniki nggih alit-alit. Nah, ring pitaken siki puniki alit-alit kenikain ngerereh pemahbah, daging miwah pemuput ring sejeroning teks pidato ring ajeng iwawu. Raris ring pitaken kalih puniki alit-alit kenikain murat yang video raris ngerereh tata cara maktayang pidato ring video punika niki wenten papat video. Selanjutipun indek pitaken 3 alit-alit ngarianin ringkesan utawi rangkuman saking pidato ring ajeng punika nganggen basa soang-soang niki tugas mandiri. Inggih alit-alit menawi wenten sane durung tatas indek LKPD durus metaken dumun deke. Yang guru. Bu, yang metaken indik pitaken 3. Nika malih bidang kakumpulan Bu nggih. Inggih becik pisan pitaken saking Desmita. Nggih pitaken 3 nika kekaryanin soang-soang utawi mandiri. Ijen ibu nika galah tigang rahina raris kumpulang ring Google Classroom. Ing urat yang video puniki anggen nyawis pitaken kalih nggih. Inggih pidato Jayanti BTS durus munggah ring panggung. Ajeng wengi sotan sareng sami punah pidato. Matur suksma majang ring semeton army sane mendukung titiang sareng sami santukan titiang lan semeton titiang oleh Jayanti. Titiang, iku sing ora agung Andika Pratnya Sentana. Ping kalih idedane sareng sami. Presiden mesadu ajeng ring galahe sane becik sekali mangkin. Kita salah para guru sane sampun dijeneng titiang kala daging nganggen pidato ring rahina sane becik puniki. Pidato sane daging kebagian titiang ngene iki posted. Sampun awasal jaga depuniki tapi amal Covid-19. Yun punah pidatana niki Bapak Kim So Hyun. Iya, tiang cek mantan dan mungkin tiang jagi mempidato ini pandemi COVID-19 ring jaga tekniki. Inggih alit-alit ring sejeroning alit-alit makarya LKPD dados punika alit-alit ngerereh saking sumber siosan sekadi ring bukulianan utawi ring internet. Kini wenten tikobat rikala ngarianin LKPD durus alit-alit metakian iriki sareng-sareng pacang ke Blik Bagang. Durus alit-alit Blik Bagang indi LKPD ring sejeroning Google Classroom manut sekadi pahan tempekan utawi kelompok sane sampun sel ibu rahinane Bibi. Nike sampun wenten indek diskusi tempekan siki, tempekan kalih, miwah tempekan 3. Dados mangkin alit-alit off kamera dumun ngeranjing ring Google Classroom. Yening sampun 20 menit ngeranjing malih ring Google Meet. Nggih.
Ya kali duaning sampun telas puniki galah membeli bagan utawi diskusi ring Google Classroom. Nggih, durus saking kelompok siki presentasi yang hasil pekaryaannya dumun. Sira sane pacang presentasi. Bu, tiang share screen dumun nggih. Niko sane memblok warna gadang niki ngeranjing ring pemahbah Bu, saking matur suksemo nyantos Om Swastiastu. Haris sane memblok kuning saking mugi-mugi nyantos budaya Baline punika daging Bu. Haris paragraf pinih untat saking idadane nyantos para mesanti sane memblok warna tangi niki pamuput Bu. Yang saking kelompok kalian nika Bu. Malianan, ring pamabah nika nyantos penyampaian judul Brajagang Budaya Baline nika Bu. Yang saking kelompok 3 patos kadi kelompok kali Bu. Jeroning pemahbah punika medaging saneka pertama punika salam pembuka. Raris wenten punika puja pangastuti utawi penyuksema ring ida Sang Hyang Widiwasa. Kantoripun punika wenten swasti prapta. Miwah wenten punika penyampaian utawi ngewedarang ide murda utawi judul. Nggih, dadosnyane punika cawisan saking kelompok siki kirang nika nggih nyantos judul. Nah, cawisan saking kelompok kalih kaler kelompok 3 punika sampun patut saking ajeng nyantos penyampaian judul utawi murda. Nggih, becik pisan pembeli baganyane puniki kelompok siki durus becikang malih cawisanyane mangde patut. Nggih, inggih sane mangkin durus lanturang ring pitaken kaping kalih. Video siki nika undek BTS, tiang army nika Bu, nika kabawas pidato impromptu Bu, santukan BTS nika boleh Jayati, dados nyane nada kasudi ngicen pidato. Inggih becik pisan gek Sinta, video siki nika indek BTS, nah gek Sinta army niki. Nggih, lanturang mangkin indek video kalih sira sane pacang presentasi, durus unggah tangane. Nggih, durus Video kali nika pidato memoriter Bu. Santukan sampun hafal nika naskahnyane Bu. Inggih, sekalian sapunika pengwedar saking tempekan kalih. Sane mangkin lanturang tempekan 3. Video 3 kabawas pidato manuskrip Bu Guru, santukan ngawatken terus nyikon nyantosan puput. Video 4 nika Kim Sohyum indek pidato extempore Bu, santukan makta ringkesan mantan. Nggih, sesama putuan nika. Nggih, sekalian sapunika indek tata cara makta yang pidato ring video siki nyantos video papat. Sampun patut punika sami cawisanyane. Nggih, alit-alit nggih. Ngiring alit-alit koplokin dumun nggih satukan puniki sami sampun pulih nilai becik, sampun semangat melajahin basa Bali rahinane mangkin. Nggih, koplokan dumun. Santukan sampun sami memargi pelajaran rahinane mangkin. Wenten sane presiden ngewantu Ibu menarik kesimpulan utawi nyutetang pepelajahan, durus unggahang tangane. Titiang Bu. Wangun pidato nika wenten pamahbah daging miwah pemuput. Bu, tadi kesama pidato niko manikadi wicara wiraga wirama wirasa miwah wesate. Tata cara pidato wenten manuskrip memoriter extempore miwah impromptu Bu. Ibu mau piteket malih ring alit-alit, mangde alit-alit selek melajahin indik pidato basa Bali puniki. Nggih, santukan punika wenten basa Bali sane becik, sane presida kaanggen alit-alit ring sejeroning mebebaosan ring jeroan, ring sekolah, miwah ring masyarakat. Nah, iwau ibu sampun punika nge-share link game edukasi pinaka evaluasi pelajaran pidato basa Bali. Sepupute Google Meet puniki durus punika kekaryanin. Petemon selanturnyane iraga pacang melajahin indik paribasa ring sejeroning lagu pop Bali. Terus ketua kelas Marvel pimpin doa penutup rahinane mangkin. Nggih Bu. Timpal-timpal sareng sami mangkin ngiring berdoa. Berdoa ngawit. Berdoa puput. Inggih suksema alit-alit sareng sami sampun presida semangat melajahin indik pidato basa Bali rahinane mangkin. Menawi ring sejeroning pelajaran iwau wenten atur Ibu sane iwang, wenten kali Ibu ngelungsur agung rena pangampura, pinakewesananing atur puputang Ibu antuk ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Oh.